Wetso phirimaneng ya tsatsi la laboraro nako le BOSUPA mo phateng dikgang tsa Botswana television tse re di gasang ka thamalalo tota go tswa toropo kgolo ga Buruni ke bidiwa Benson Phutego makoro di tibolegela ka go leba ditlhogo. Puso e tlama go simolodisa dikolo tse di hapegileng tse di tla ba keketsang bana ba lekwalo la tshepedi lekwalo la ntlha. Tiro ya go atolosa mafaratlhatlha a SWA water supply e saletse ko morago ka selekanyo se se nyenyane sa 4%. Fa mo go tsa metshameko setlhopha sa kgwele ya dinao sa under 17 se ithuta gore gontsi mo metshamekong ya go batla phatlha kwa sejaneng sa lefatshe. Kgaitsedi ya ke Patricia Chobonyane o di tolokolola ka puo ya diatla. Wetso dikgang. Tautona Advocate Dumaboko o boletse fa puso e tla simolodisa dikolo tse di hapegileng tse di tla fang bana ba bannye thuto e nang le boleng pele ba ka simolola lekwalo la ntlha kwalo la tshepedi. Go ya ka Tautona Boko lekwalo le ikaelela go araba selelo se sentseng se le teng sa thuto e sa kgotsofatseng ya makgabunyana thuto ya bannye ke ikantse khumalo ka pego. E ne a ra kopanye le moeteledipele wa lekgotla la UNICEF mo kgaolong ya botlhaba le borwa jwa Afrika mme Clever Kadile. Tautona Boko a gatelela maitlamo a puso a go tokafatsa thuto ya bana go tswa kwa moding le melawana ya teng go bolelwa fa e tla re mo malatsing a se kae hela go bulwe dikolo tse di hapegileng tse di tla bong di itebagantse le thuto ya mohuta o se le motlhala wa go tokafatsa seemo sa thuto mo lefatsheng leno. These are schools that are very different from what we currently have. At these schools, and the first one will roll out starting this coming week. Yes, that's how committed and serious we are. Even without resources, we have to find creative ways of engaging and ensuring that we deliver on these projects. This school will have about 300 learners. We'll have preschool fully catered for, and we'll have the rest of the classes. This school is modeled, as I say, differently. We will have smart boards there. Kadile o galaleditse lefatshe la Botswana go bolena le ditirelo tse di siametseng bana jaaka ditirelo tsa kwa sepodising tse di tebagantseng le bana ga mmogo le kwa makgotleng a ditsheko a re se ke sesupo sa gore puso ya Botswana e kgathala ka boitekanelo jwa bana. All our plans that we develop are actually feeding to the overall vision of the 2036 of the government, and it's really embedding into that overarching. So, Mr. President, I want to say that for us, a part of protection of children and the focus on child-friendly police station, child-friendly courts, and the system, child-friendly system, which are at the forefront of the agenda. Our actually part of the work that we want to see supporting is also the ECT that you mentioned, Mr. President, the early childhood development. It is actually a nice continuation, and it's nicely to have this Ministry of Child Welfare because it starts from early childhood where we need to make actually the investments, and then that goes all the way up to the education, and it is actually the workforce. Mo godimo ga dikolo tse di hapegileng tsa thuto kwa moding Tautona Boko o kaile fa puso e tla fetola seemo sa thuto go akarediwa go baakanya dithuto tse di fiwang bana se le maikaelelo a go tokafatsa maduo a ntseng a le kwa tlase bogolo jang mo dikolong tse di kgolwane. Ke Ikantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Mogo tse dingwe Tautona Advocate Dumaboko o kopile sepodisi sa Botswana go sekaseka dintlha tsotlhe tse di amang ditirelo tsa bone ka maikaelelo a go lemoga fa bofokodi bo leng teng
ebile bo kgoreletsa katlego ya ditirelo tsa sepodisi. Tautona Boko a re go le gantsi mapodisi a kopana le ditiragalo tse di harologaneng tse di amang maikutlo le boitshwaro jwa bone. Tautona Boko o buile se ka jaana a bula semmuso phuthego ya monongwaga ya tontsho borukutli e e rulagantsweng ke sepodisi sa Botswana mono toropokgolo Gaborone. Monica Setswaela wa bega. Tsatsi le letsatsi mapodisi a tshwaragana le namane tona ya go netefatsa pabalesego a setšhaba le gone go tsibogela ditiragalo ka go farologana go balelwa le tsa borukuthi. Mme hela mo tirong ya bone gangwe le gape ke bone ba kopanang le ditiragalo tse di ngomolang pelo, dingwe tsa tsone e le tse di felelang di ama maikutlo le boitshwaro jwa bone. Ke ka moo Tautona Boko a tlhalosang botlhokwa jwa go sekaseka dikgang tseo mo go tseneletseng. Are their sensibilities, their sensitivities not becoming numbed by these experiences? Is their humanity not being gradually eroded by these experiences that they go through? Do these experiences not then predispose them to acting without regard for human life and human safety? We need to consider these issues. And when we consider them, it may become necessary to point out shortcomings in the systems that we use now. You might have to say privately, government is failing to take care of the following issues. Tautona o na gape a gwetha gore go sekasekwe ka go tsibogelwang ka teng dikgang tsa dipolao tsa batho ba go belelwang go dirwa dipheko ka bone. We need to have a conversation with the traditional healers for two primary reasons, in my view. You'll raise other reasons. The first is that they are the ones sometimes who tell individuals that their problems can only be solved if they sacrifice a fellow human being. But we also need to deal with them for the second primary reason, which is that individuals who commit crime, because of these traditional beliefs, we need to engage in conversations with them so that they can also become the tripwire, the early warning system for the justice process. Le fa go ntse jalo go kaiwa fa tshwaragano twantsho borukuthi le setšhaba e ntsha maduo. As of December 2024, there were 774 active community policing clusters nationally, compared to 750 in 2023. This is a commendable development because we need more clusters for wider coverage and maximum impact. These clusters are now also able to embrace and take into consideration the role of the youth who are highly involved as perpetrators and victims of crime at the same time. Mr. President, I wish to assure you of a productive engagement and the formulation of an effective and credible crime management product as we continue to align and solidify our efforts towards the effective delivery of the people's mandate. Go solofetse gore mo malatsing a mabedi a bana le seabe mo go lwantsheng borukuthi ba tolose dikakanyo tsa bone ka fa ba ntseng ba leka go tsibogela ka teng dikgang tsa mofuta o. Monica Setswaela, Botswana Television, Gaborone. Wetso phuthego eo e ntseng e tsweletse jalo mo go yone Tautona Advocate Maboko o gwetlile sepodisi sa Botswana le bana le seabe botlhe e le ba tshwara teu go goga mmogo go sika ditsela tse di sharp tse di tla lwantshang borukutli jo go bolelwang bo akaretsa le ditiragalo jalo tsa kgokgontsho ya bong. Tautona Boko a re ka ditiragalo tsa borukutli di tsweletse ka go kekela ka methalethale di tlhoka tsibogo e hapegileng. Phuthego eo e simologileng ka moso gompieno e tshwarang jalo malatsi a le mabedi e tla fa bana le seabe sebaka sa go abelana kunkuru le maele a go batla ditharabololo tsa ditiragalo tsa borukutli jo bo itemogelang mo go gae mmogo le mo mafatsheng a mabapi. We have to work together, we have to collaborate
So we must have interagency collaboration in the first instance. The Botswana police must cooperate with the Botswana Defence Force, and they did collaborate over the festive season. And they rolled out Operation Pabalesego. They were visible, and they dealt with most of the intrusive, violent crimes that we often face. But we face another developing type of crime: violence against the person, in instances called gender-based violence. This is a very complex species of crime. It is complex because it originates and resides in the most private estuaries, in the private spaces, where the Constitution, I think it's Section 9, assures people of their privacy. How do we police these private estuaries? This is a difficult question. Rentse re le kopitegonyo ya sepodisi sa Botswana ya go sekaseka ditsela tse di ka thusang go lwantsha borukutli. Mothusa mookamela sepodisi sa Botswana le bagane jalo le lekalana la dipatlisiso tsa borukutli re busang lesola a re ba tshwengwa thata ke dipalo tsa batho ba ba tsenang ka garitse ba nyelela tse di tsweletseng ka go kekela. Re lesola a re mo nakong ya kajeko batho ba ba iseng ba bone ba heta 170 170 ba ba saleng ka ja ba nyeletse ka ngwaga wa 2020 go fitlha mo bojanong wa bojanong. O buile se jaaka ba ne ba amogana kunkuru maele jalo le bana le sabe a go lwantsha borukutli mo lefatsheng leno. Most of these people, Baba Misa, especially between 20 and 45 years. But ba ile go ba ileng teng ba sa laele me a kwa nna ya la re motho a ke mmono go da boa. You need to le bona gore ba ba re tshwenyang ke ba sa bona le gale ka lebela from 2020 those that were not recovered ba le 39, 21 ba 45, 22 ba 33, 24 last year 62. Re santse re sa itse go batho ba leng teng. Ke yone kgantse re kopanang le tsone. Mme se se re tshwenyang thata ke go timela ga bananyana. Those ba under 15 years. Ke bona ba re tshwenya. Ke bona ba reng ha ba timetse. Re be re ipotsa re go ngwana wa 7 years a sa bolla mo lapeng wa ba robetse ha ka. Le motho o motona o itileng 60. O le ga ke ya go kana se o tshwara bo 60 di tsala ga dikalo. O ka ga gona. Ga o se go le diripe ka lo ka reng wa khakala. Ha re sa go bone tsentse re belele. Ke bona ba re pala tse di tshwenya. Me ibile bone ba ke bona e reng ga ntse re be re itela ba se mo botshelo because of different ha ngo ba la pile ba tokile metsi. Wetso mo kganyeng e re patang rotlhe go itsa go pata po ka lephagole. Moemedi wa lefatshe la Botswana ko Intia Re Gilbert Mangole a re magatwe a buiwang mo maranyaneng a social media a gore mme le sedimo la pisi o tla kalediwa ka la botlhano ga se boammaruri. Re Mangole o supile fa molapisi yo dingwaga tse di 30 a santse emetse katlholo go tswa ko kgoteng ya boikuelo morago ga go atlhola leloso ngwaga o fetileng. Ka ngwaga wa 2022 ka kgwedi ya Firikgong le sedimo la pisi o na tshwarwa kwa lefatsheng la Bangladesh morago ga gore ba molao ba supe fa ba fitlhetse seritibatsi sa heroin sa bokete jwa 3.145 kilograms mo mosobanyaneng wa gagwe beke ka ja ana gore ga kwa lebaleng la difofane la Hazrat Shah Jalal International.
Mangola re tautona Dumabo ko kanelano le tona wa mafatshe a sele Dr. Penyo Buitale o laetse gore go iswe kopo ko pusong ya Bangladesh gore lesedi a se ka kalediwa metlhe a rediwe mme molato gape o lebiwe sešwa go lebeletswe melao ya ditshwanelo tsa setho. Wetso ha ile gona o tshubang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana television mo tsatsing la LABORARO. Kgaolo ya bobirwa e saletseng kwa morago ka dithabololo ya pero ke lehuma ke le tlhoko la ditiro e tla inakanya jalo le ditsatlholego go tsosa itsholelo ya yone. Bogogi jwa kgaolo bo kaile fa bo tla tlhoafalla temo ya merogo ka ena le mmu o nonneng o montle le gone go dirisa matlotlo a ngwao le tse di hitlhelwang mo tikologong go ngoka bajanala. Modulasetilo wa khansele ya bobirwa Re Johannes Gausikelwe o buile se ka jana buisa phutego ya khansele mo tsatsing la bobedi kwa bobonong pego ka botlalo ka Mamusisiska. Mo phuthegong eo modulasetilo wa khansele Re Gausikelwe o rotloeditse makhanselara go emanoke maikemisetso a khansela go tla ka ditsela sa go tokafatsa mehama ya temo ya merogo le bojanala mo kgaolong. O gateletse botlhokwa jwa mehama eo go ka bula diphatla tsa mebereko go hokotsa phudugo ya batho go tswa mo kgaolong go ya go batla mafulo a matalana le gone go tsosolosa itsholelo ya yone. Tule Block is one of the great special economic zones in the Tule Block ke lengwe la mahelo a hapegileng a ka thabololang itsholelo go ka nna boramelelo jwa mohama wa dikgwebo tsa temothuo mme ka re le mo kgaolong re ka dirisa sebaka se go ngoka babeeletsi ba ba harologaneng go ka thama mebereko mme seo se tsose itsholelo ya rona. Maikaelelo a mangwe gape ke go bona kgaolo ya bobirwa e le boremelelo jwa bojanala ka rena le matlotlo a tlholego le diphologolo tsa naga. Position Bubirwa as a premier tourist destination by showcasing its natural beauty, rich in culture and abundant wildlife. Ntle le tsholofelo eo go na le dikgoreletsi tse di tshwanetseng tsa elwa tlhoko jaaka go tlhoka go diragatsa maitlamo le letlhoko la dikago tse di maleba. Re kgaolo e leng gore e tshwere di-resources tse dintsi tse e leng gore di ka tlisetsa Batswana itshulelo le ditiro. Mathata ke gore ditsela mo kgaolong ya rona ke tsone di nang le mathata. Go ne go buiwa ka Tule Block. Ha o ya ko bo Mashatuku ke mathata ditsela ha di. Ha ne a ka bua gore mme gompie go ditsela tse rang go dira ke go tswa le go tsena ha le budget e ke bokana. Tumelo le go tswe ke gore rona ata ba re tshwaretse sentle. Diphologolo tse di tshwanang bo ditou di aja gore it's a cycle ra le madi aja ha go ka nna le measures tse di ka nnang in place tse di ka re thusang nka leboga thata. Tumelo ya me ke gore he will try with our effort. Tumelo ya me ke gore ka ke monokeng ya rona batho le bana le sabe o ka atlega go hetola kgaolo e go nna boremelelo jwa temothuo. Become an economic zone in terms of agricultural sector. Go atlega mo maitlamong a yone khansele kopile madi a hetang 179 million pula go tsamaisa ditirelo tsa yone le go tla ka ditsela tse di maleba go itirela metswedi ya madi. Mamusisiska, BTV News, Bobonong. Mogolwane wa koporasi ya metsi kwa Totome Re Abraham Malale a re tiro ya go atolosa ditirelo tsa metsi tsa Soa Water Supply Project di tsweletse sentle le fa gone go saletse kwa morago ka selekanyo se se nene sa 4%. Fa le kudisa boeteledipele jwa metsi e herang bobedi e tla amiwang ke tiro eo kwa Nata. Re Malala o tlhalositse fa company e dirang tiro eo e simolotseng jalo ka kgwedi ya Ngwana Tselengwagola e dilwe ke go ntshiwa ga diteseletso ke lephata la kaboditsha le la ditsela gore batle ba simolole go epa mesele ya dipipe tsa metsi. Bethany Mando. Motse wa Dukwi ke one ha maharatlhatlha phatalatso ya metsi a tla agiwang teng gore a anamisiwe le metse e mengwe ya kota mo goreng Mosetsi, Soa, Nata, Maposa, Manqotae le Sepako. Banne ba metsi e ga ba bologoleta dithabololo tseo dingwagangwaga go rarabolela thaelo le go tokafatsa boleng jwa metsi. Mme jaanong company ya Van and Truck Hire ba hile tiro eo ka madi a kanang ka 522 million pula gore e wediwe ka ngwaga wa 2026. Ra kontraka setsa le mo saeteng
rakonteraka e tsa simolotse go dira ditiro tse dingwe jaaka tanka ya ko motseng wa Dukwi o simolotse go dira go moalo wa dipipe tse di yang ko Soa tse di yang ko Dukwi tse di yang ko Nata so project di simologile tota ga se mo go teng o santse a tata o setsa gorogile le ene kampa ya gagwe setse e hedile gore re mo kgweding ya boraro project di simolotse gompieno re dirisa re le water utilities didiba tse 4 re taba re oketsa didiba tse ka tse dingwe go emisana le koketsego ya tiriso ya metsi mme go tswa mo didibe re taba re pompela metsi ko Duku Waterworks ko Duku Waterworks re taba re na le tanka ya concrete e leng gore e tatsa metsi a tswang go didibe metsi a taba tswa ho a tsana mo planteng ya reverse osmosis plant ya reverse osmosis ke plant e leng gore e ntsha letswai mo metsing be go sala metsi a clean le fa go ntse jalo tiro e santse e saletse kwa morago go se kae nya re ha morago nyana ka progress a rona mo site ke le tswa rona ke gore di pipeline tsa rona ka bodisetse di simologile mo nakong ya gompieno ha di se di simolle ka gore santse re emetse maphata mangwe a re thusang le bo roads department le bo land board gore ba re ntshetse diteseletso tsa go dirisa lehatshe la bone boeteledipele jwa metse e tla akolang dithabololo tse ba dumela fa ditiro le tsone di tla nna teng lebaka le teng ba le tsere bangwe ba bana ba rona ba go bona ditiro mo motseng wa rona ba go tsenya letsogo gongwe go hokotsa lona le thoko la ditiro bogolo jang bile ba supa gore gongwe le bangwe ba e leng gore ke bana le bogole ba go nna le seabe mo teng gompieno re bua ka Nata Gweta hela go na le metsi e mengwe le gore ko bo Nkange constituency but le yone go na le crisis ya gore ga gona metsi mo metsi le mentsi le gone re ta tswella re ba engage le rona re le ka gore re bue le bone ba leke go iteka gore ba kgone go siela metsi e thaelwa ke metsi go solofetse gore tiro e anamise metsi go tsena ka ngwaga wa 2042 go sena thaelo e tla itemogelwa mo metseng eo Bethany Manto BTV News Nata wetso segri kgang mare tswelele ba lebeledi ba dithopo go tsweng diphathi tsa sepolotiki le makalana a ikemetseng ka esi ba supile fa dithuto tse di tsweletseng tse di rulagantsweng jalo ke lekgotla la SADC di tla ba neela maatla a go dira tiro ya bone ka botoka jalo le ka bonnokopila mme ba setse morago melao ya dithopo bangwe ba bone ba buile seo mo puisanong le lekala la dikgang la Botswana television kwa Mhalapje Love Mo Mario gantsi thata go tshwara dithopo tsa setšhaba mo mahatsheng a kgaolo ya SADC go nna le balebeledi ba dithopo ba ba harologaneng monogae le ba ba tswang kwa mahatsheng a sele balebeledi bao ba dira tiro eo ba dirisa kitso ya bone kwa ntle ga dithuto dipe go lemoga seo lekgotla la SADC le bonye go le botlhokwa go laletsa baemedi ba diphathi maphata a itshireletso ba bega dikgang go ba ruta ka ditsamaiso tsa go lebelela dithopo sente monogae le kwa ntle ga lehatshe leno re tsere batho hela ba ile gore bana le maemo re tsere batho hela ba ile gore ba itse gore ka moso go lebelela dithopo boikarabelo kana mate ba emetse lehatshe la Botswana o observer re malatsia re bitsa mo go tweng we call a spade re bitsa sengwe le sengwe se leng gore se malala o tswe ka sentseng ka teng re ba re tlhalosetsa batho ba le hatse le gore go tsamaya go ntse jana e re ka jana go na le dikgang tsa gore bangwe ba balebeledi ba rekiwa ke mapolotiki go sekamela mo lethakoreng la bone ha ba ile go dira tiro eo kwa mahatsheng a sele ba ba tsileng fa bone ba supa ha dithuto tse ba di neelwang fa di ba neela kitso ya go ikgapa mo go sepe se se duleng mo tseleng re ruta gore ha o tsena ko mahatsheng a ileng gore gongwe for instance a borai o tshwanetse gore o itshware ka tsela e ntseng jang ebile le gone o ska hita wa tsena ko wa tsa lethakore kana ya ro tsena ko ka gore mo sepolotiking gantsi go bereka madi wa hita o iphithela e le gore o mo lethakoreng le leng gore le rekilwe se tshwanetse gore go sale morago di principles and guidelines tsa SADC on democratic elections, guiding the governing of running those elections. So Mahatsi Hotel on SADC Sanzora comply to those standards. O bega dikgang le jone bo le jwa bo le botlhokwa thata ka jana bo anamisa dikgang ka se se diragalang ka nako ya dithopo. Se se botlhokwa ke gore ha bo bega dikgang le karolo ya balebeledi ba ditlhopha ba SADC
ba itse goreng SADC e tlhoka mo go bone SADC e eletsa gore ba dire jang mme go botlhokwa gore ga ba tsena kwa mahatsheng ao ba itse melao ya mahatshe ao ba itse tsamaiso ya bobegadikgang ba kgone ba iphe nako ba nne hatshe ba ithute bobegadikgang jwa lehatshe leo le gore bo dira jang ga bo direng melao ya reng ya bobegadikgang melao ya reng ya lehatshe leo. Dithuto tse di eteletsweng pele ke lekgotla la SADC la go fa bogakolodi mo go tsa dithopo la SEAC di tawela ka la bothano ka go abela ba ba tseneng dithuto tse ditankana. Bangwe ba bone ba tanna le seabe kwa dithopong tsa lehatshe la Tanzania. Lavmo Mario, Botswana Television, Mahalape. Wetso dikalo me ga go di nna mmogo ga khutlora sa tsa metshameko se sa thobisiwa. Kgaitsedi yake go se gonkwe o forever. Tla go leboge Benson me ke re madume we sotlhe ya o fano ke go songkwe yo ke tla bo ke go le kgantsa metshameko e letsa Botswana tonight me ke go letlhe a re tsena mo go tsone ka tlhamalalo. Mokatiso se tlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao sa basetsana ba dingwaga tse re ka fa tlase ga 17 ja kgweleng ga o binelwe a re ntswa ba gapetswe ntle mo lebelong la go ipatlela phatlha kwa kgaisanong ya sejana sa lefatshe sa monongwaga fela ba thutile go le gontsi go yang pele ga o binelwe o ile se ka la bobedi jaaka setlhopha se ne se goroga monogae morago ga go latlhegelwa ka dino di le 4 go le fela kgatlhano le Algeria mo motshamekong wa tikologo ga bobedi mme seo se raya gore ba latlhegelwa ka dino di le 5 go tse pedi ka kakaretso a re utlwe kagiso molelekwa. Makgarejwana a monogae ba tsene mo motshamekong wa tikologo ya bobedi ba eteletse pele ba sena go fenya ka dino le pedi go ile nngwe mo tikologong ya ntlha selo se mokatisi ga o binelwe a ka yang fa se supa gore ba na le bokgoni. When we left to Algeria, we leaded 2-1. It was a very good result. In early 2-1, and then Hara Algeria, tota ne rena le maikelo a rona ne le gore batla gore re go tshameka re bo re tswa ka a result e leng gore e tle be re berekela at the end of the time. Unfortunately, we lost ka 4-0. Ga se madua e leng gore tota motho o na ka re o na a ka solohela kgotsa a ne a eleditse gore e ka nna one but hela senka se buang ke gore ga re setse re ne re tshameka banyana ba rona ba ne ba tshameka bontlegela thata. I'll say that it's only that we got scored from set pieces. A re mo godimo ga mo se ba sa nyoleng go tswe metshamekong eo se tsile go ba thusa go yeng pele. It's been a good experience for these girls, I'll say that. And the performance, e gona le improvement e tona. Jaaka re tswa kwa yana, ba ithutile ba itse gore game, like she said, game you put all from the beginning till the end. It was first leg we won it, and then second leg also they had to make sure that they put all to win the game. So going forward, ke tsa gore ba lemogile dio tse dintsi. Like let me just say banile exposure e rileng e ba mo semong sa gore ha ra go tshameka the international games then ba ka dira botoka. Re ile kwa Algeria re leader 2-1 maybe re tla re losa 4-0. Tota hela madio ke a sa khatleng hela ke a sa itumediseng. Mathata ke gore re tsene mo gaming ka mentality ya gore ra go wina re setse re boletse ditlhaloganya tsa rena gore ra go wina ka gore hela ne re setse re ba leader gape ne re tshamekela mo environmenteng e re sa etlwelang like ne go le bosigo go le delight gape ne ba dirisa advantage eo ka di set piece as di player re ithutile gore ga se gore ha le mo racing e be le leader first leg a se gore le setse le win second leg go batla gore be le gagamatsa. E re ka jaanong leeto la setlhopha sa monogae la go ipatela phata go dikgaisano tsa jana sa lefatshe le tsile bokhutong setlhopha jaanong se tla tsepamisa matho a bone mo go thokoletseng kgaisano go sa fa ya monongwaga ga mmogo tsa Region 5 kwa Namibia ka kgwedi ya Seetebosigo. Kagiso
mmolele kwa PTV Sport Gaborone. Fa re tswelela mookamedi wa setlhopha sa Spiking Stars Thabo Tlale a re maikaelelo a bone ke gore ba lwe ka tsotlhe gore ba goroge kwa tikologong ya dikwaterfinale tsa kgaisano ya bomme ya ditlhopha tsa kgaolo ya Aforika. Setlhopha sa Spiking Stars se iponetse phatlha kwa kgaisanong eo se sena go fetsa mo maemong a bobedi mo kgaisanong ya Zone 6 e neng e tshwaretswe mono Gaborone ngogola a rutlwe go le gontsi ka Kgomoso Sefako. Stars ya go phadisana go kgaisano e ya ngwaga le lekgetho la ntlha ebile e gata mo dithakong tsa dithopa tsa Police 6 ya borre, BDF 6 ya bomme le tsa Kutwano ba go dira sebaka sa go itisana barathano go kgaisanong e go itshupa le go fisetsa folaga lefatshe leno kwa godimo. Keletso ya ka bua ke gore le rona re nne competitive gongwe re reache quarter final stage ke se re se iletsang go ka tswa mo di-group stages ra tsamela ga godimonyana mme re lebile se ka gore bontsi ba di-team tse rang go tshameka le tsone they are professional teams ke batho ba e leng gore ba tsoga volleyball ba robala volleyball. You can imagine go a go compete le club e tshwana le Zamalek o compete le club e tshwana le Al Ahly bo Kenyan Pipeline. Those are clubs tse e leng gore di itsewe tota mo Africa le tsone tse di go godimo bo Rwanda tsa bo tse di tswang go bo Rwanda ka gore ke motshameko ba o dirang tsatsi le letsatsi ke so se ba se tsogang. O tsweletsa re dipaakanyo tsotlhe di tsweletse sente ebile le kgotla la BNC le setse le ba thusitse ka bontha bongwe jwa madi a ba thokang go a go phadisana kwa kgaisanong eo. Le fa go ntse jalo o ikuetse mo bana le sabe ka go farologana go ba tswa thuso ka go santse go le gontsi mo ba tshwanelwang ke go dira. Madi a re nang le one e leng gore ra filwe ke bone ba Botswana Sports ba Botswana National Sports Commission ka thuso ya ba Botswana Volleyball Federation ke one madi a tshwarang 250 mme madi a re kgomisitse gore re duele ditekete tsa bana ba ka tshwara 15 re be re kgona gore re duele le registration fee which is about $1,000. So mo go 250,000 to ba re mo hileng re kgonne gore re fitlhelele dio tse dintseng jang. Mo nakong ya gompieno a ka re bua re setse ka malatsi a le 13 re santse re na le letlhoko le le tona tota la madi a ka tshwarang one bo 300,000 which is the balance e coverang accommodation e coverang travel within Nigeria ya ka re tla be re ya go lefelong le go tshamekelwang go go lona ka jalo tota we are still appealing to other stakeholders. Kgaisano eo e taboetseno ke dithopa di le 24 di akaretsa basireletsi Zamalek, Bomampuni Makgetho a fera bongwe Al Ahly le tse dingwe dithopa tse ditona jaaka Kenya Pipelines le Kenya Prisons. O tla ela tlhoko gore ke lobaka tota mo metshamekong ya volleyball re nnile le national team re kile ra bona la gope re le Botswana ka jalo setlhopha se ke sone se re ka reng se emetse Botswana jaanong re ka re national team at this point because ke yone competition hela e leng teng e gompieno re ka reng le hatsela Botswana le ka itshupa go go lone. Kgaisano eo e tabong e dirisiwa gape go ipatela phata go kgaisanong ya sejana sa lefatshe ya monongwaga e tla tshegetswa kgwedi e tang e thola gangwe go fitha e le 14 kwa toropong ya Abuja kwa Nigeria. Kgomoso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Mediwela ka tselentseng jalo re kgantsa motshameko wa tsana go eno wetso ke re a re bo re kopane kgante jana ka nako ya bofera bongwe ja ke tlebe ke bua ke go dinela gape ka puo ya Seesemane mme ke re wetso tle sala sentle ka sona sebaka a re bo re gakola ditlhogo gape ke na le Benson. Puso e tlama go simolodisa dikolo tse di hapegileng tse di tla baakanyetsang bana ba lekwalo la tshepedi la ntlha. Tiro ya go atolosa mafaratlhatlha a metsi a SETSWANA water supply e tsweletse sentle le fa e saletse kwa morago go senene ka 4%. Fa mo go tsa metshameko setlhopha sa kgwele ya dinao sa under 17 se ithuta go le gontsi mo metshamekong ya go batla phatlha kwa sejaneng sa lefatshe. Wetso ne le kalo kgang ga go di fela nako le nako ra bo re patapatilwe ke yone nako ra go gala jalo kwa go ba maemo a bosa go utlwa ka tsa tepo loapi moenyana pele le bonela wabo makothe kagiso ya modimo e nne le lona lotlhe.
tla ke tse sebaka se ke go dumedise mmogedi kwa lapeng ke reng ka mogala ka seemo sa loapi nna ke bidiwa Neo Aten re ntse re itemogela mo malatsing a hitileng gore phokotsego ya pula ntse e bonala mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno mme ebile tota le mosong ono re gatisitse one marothodi kwa Ngojane Meteorological Station mme mo nakong ya gompieno ga re lebelela tshwantsho sa rona sa loapi se re supegetsa fa go bonala maru mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno mme tota ga re a solofela gore a maru a ka duma kgotsa re nesetsa pula bosigong jono ka moso gone ka tsatsi la labone go tla thiba e re mo tsamayong ya letsatsi go thibe ka bontlha bongwe kwa dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatlheng kweneng borwa jwa kgaolo ya legare le kwa bokone botlhaba dikgaolo tsa kgalagadi gantsi ngabe tshobe le bokone jwa kgaolo ya legare gone re solofetse gore go thibe ka bontlha bongwe mo maphakeleng gone go tla ikutlwatsa go letsiditshana kwa dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatlheng kweneng borwa jwa kgaolo ya legare le kwa bokone botlhaba ka 14 kwa Francistown go yeng kwa 15 kwa Jwaneng dikgaolo tsa kgalagadi gantsi ngabe tshobe le bokone botlhaba gone go tla ikutlwatsa go le bothito ka 16 kwa Veda go yeng kwa 11 kwa Maung e tla re mo maitseboeng go ikutlwatse go le bothito lefatshe leno ka bophara ka 27 kwa Veda go yeng kwa 32 kwa Maung mme ga re lebela ditoropo tse di mo Africa kwa Antananarivo go tla tlhola go thibile ka bontlha bongwe ka 24 re solofetse kgonagalo ya pula kwa ditoropong tsa Dar es Salaam Nairobi Luanda Windhoek ga mmogo le kwa Cape Town ka 33 kwa Dar es Salaam kwa Xebega gone re solofetse go bona dibata tsa maru re ntse re le mo ditoropong tse di mo Africa re solofetse gore go tlhole go apogile go iketlile kwa ditoropong tsa Khartoum Njamena ga mmogo le Tripoli ka 40 kwa Khartoum kwa Cairo gone re solofetse gore go thibe ka bontlha bongwe ka 20 wetse ke seno seo seemo sa loapi go itlhela re kopana mo nakong e tlang boroko. Let's not go to Parliament and ask frivolous questions. We go to Parliament to ask when the window of some school out in some far-flung area will be fixed. You thought that is a question that should come to Parliament? And occupying 90% of the time